whalawhalahia te maniwe hanei hata tōru a tau wala tala tutupu ke lata I mui awhiawhi ahu tuloto nei. Haha iei e taha wala tala ni kua whakatoka atua ki he awhiawhi ahu ua, ka kua nā kai haha iei e whakatutala anga mo I e matua palemia, koe mina ia kua mina ki ai ke liu whakatoka atua e wala tala ia ke he awhiawhi nei. Koe taha whakatutala anga whakamua he hongfu maua e whalitu takitaki me tau hukui whakatufono he atu Pasifika mo e uafu mataha he atu Arab Emirates ke whakatutalai e tau matutakianga ke he tau whakaluanga he tau atu motu ne ua. Pehea e lidifu palemia ko toke tālangi mahui nge tau whakatutalanga ke kisia koe he ingoa walata ke kau whalataha e tau atu motu ki ai. Whakamua koe whakawhituianga. Ha koe mina nā kai whakawhitui tūmau tau tūru me tau atu motu mai he whahia. Si manakalohi lau tūru he Arab League. Ke whai whakawhituianga tau tūru. Whai matutakianga ha me tau koutu he tau whahia. Si lahi whiawhia mo tūru. Mo tūru o roa ka masa mo ātanga. Fisi fuki ko roa ātanga. Saramana. Whiawhia mo tūru ha ko mai ki lau tūru ka ha ke wha mai bihia. Koe te ringa tau tūru ki kawhakataha. Ke he tau mena kua ki si tau tūru o roa. Mōra tūru ke whakamutake ki ha tau tūru tau whakawhituianga. Mena whakamuhi. Ke mena ke wāki angau ia ke he whakaongaanga he tau mena nu whakai loa tau tūru ngā hanui ki tau renewable energy resources ha tau tūru. Si lahi whiawhia hara tūru ka mai ke lau tūru whakatū e tamata kau he mudui. Mo e manako e lau tūru ki kawhakataha e lau tūru ki ai. Siko whita e tau lau lahi tau tū e atu Pasifika he whakawhitu I atu po ke kaua uroa atu ke matakau I e mga nei. Koe tau whakatutalanga ia I loa fuki ki he tau hokotaki mai he tau whai whakaploa. Koe 5 miliona tala ne manako lau tūru ke whakangahua ki atu Pasifika. Whewhi hawa tau manatu koe mua na kai aniwe po ke whai lingalinga na kai aniwe ke mua mai taha wala he 5 miliona ia. Tau whai aniwe ka koe utani ka hake he mena tau tūru kua manako ke anono ke. Ko mana ute eu e taha whakatakataka la tae me taha aniwe. Ka I koe mga ahua ni ke whakatutara e mo tūru ke. Whakatutara whakakuo mo ia Minister of Foreign Affairs Sheikh Abdullah. Naien he whakatutaranga whakakua mo we had about 15-20 minutes. He nonofo mo whakatutara. Ko whakatutara ni ka hangi pehe ko whiawhia haka mai ki ka whanata. Si kua late e mauturu mga ni ki whakamau mo tuku atu ki lau turu ko whiawhia ki taria na kai ke whan e taongani e tau whare ka hana ko tau si tau taranga ke lata e ma taongani ui. Koe whalu manatu tupe tupe whalu he atu Pasifika, ke tau matutakianga, ke tau atu motu, whelakutakianga ia, kua lata ni ke whai manatu, ke he talahau, he lidifu palemia. Ai ono whakakehe au ki alo turu ne he whahe tau mutu arapi. Kua lata e tau turu ke otutara, ke ilonga tau turu, ko hingoa tau mana mutaki me tau mana kareana o mai ke tau turu, ke kau whakarataha ke. Koe tau mana kareana haka eke kua mena tau turu, mai ke tau turu e lange. Ai whiawhia tau turu, ke he tau pahara I haro turu me tausi. Kako whakawhitianga whakatutara. Ai mai ke tau turu ki tauwhi. Koe tokoronga ka hae he tau mutu I he atu Arab League, uofu mau e tau he kata. Koe tunga kom he ko hapo kingi ka hae te tangata tausi tara. Mui lori ro turu ke pehe, kai kua ka pehe. Aina hahoko te turu ke mene. Koe whono whakamua ne, koe whono ki whawha, whakawhiriwea. Mui kumi, ko henga te mana te turu. No ko mai ke kau whakarataha ke. Koe te mana no ko nākai mai ke te turu ke kau whakarataha ke. A koe whūi mana ni. Koe ana mau tūru ka hasi, mōri lohe tāla he Sheikh Abdullah ia. Koe mana I la hoko me ro tūru ke hata Pasifika, ai la hoko te tūru ki he region ia, me tāra te tūru ke. Ka korata I te tūru ka hata tangata he lauranga tā. Ke whai māmaki, mōro tūru ia, si whai māmaki fuke ro tūru, ki te tūru te mudini. Koe tahapulanga ke lidiu ke whono e tau mtakau ne ua, he hongofu maua e mahina I mua, ke matutaki ai e tau whakahoroanga ke onon ki mua, ke he lime tau, mo e whakamariki si hake, e whakawhituianga he tau kautu ne ua, ke he tau ngahua.